Abasesenguzi benshi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhishura ndetse no kugaragaza ko uruhande rwa leta ya Kongo rurimo gutegura igitero cyo kwihimura ku mutwe wa M23. Amakuru atugera aravuga yuko iki gitero gishobora kuza kwibasira ibice bya Goma, cyane cyane igice gisa na hari umutima wa M23, cyane yuko ari igice kibarizwamo abategetsi b'uyu mutwe, ndetse akaba hamwe hategurirwa ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo inama ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo kubaka ndetse no gutegura ibikorwa bishobora gufasha abaturage. Abasesenguzi, abanyepolitike n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bashimangira yuko nyuma y'ikosa rikomeye cyane uyu mutwe wa M23 wakoze, ariko ukaba warasobanuye ko wabikoze mu rwego rwo kugira ngo utange gasopo ndetse unasenye ibigorogu byose byategurirwagamo ibikorwa byo kugaya ibitero ku ruhande rwa M23 babashe kuba babisenya. Ariko kandi leta ya Kongo bikaba byarayirakaje mu buryo budasanzwe. Amakuru atugera avuga yuko leta ya Kongo ikomeje gutegura igitero karundura. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho rero ashimangira ko iki gitero kiri gutegurirwa muri Uvira, kindi kiba kiri gutegurirwa Ikindo, ndetse ngo n'ibikorwa bya gisirikare hano muri Kisangani bikaba bikomeje kugenda bitegurwa. Byemezwa ko kandi abacancuro bakomeje kubarizwa ku butaka bwa Kongo ari bamwe mu bakomeje kugira uruhare mu gutegura iki gitero kigomba kwibasira inyubako zimwe na zimwe z'abategetsi ba M23, cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Goma. Ibi ngibi kandi birajya guhura neza n'ibyo umunyepolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, nk'uko bigaragara uri no mu baherutse kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2023 ku butaka bwa Kongo, yaje kugenda ashimangira maze akavuga yuko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane. Kuko byakomeje kugenda bitangazwa cyangwa se nkuko byakomeje kugenda bigaragara, n'umunyepolitike tugiye kugarukaho muri aka kanya waje gushimangira yuko kandi ibigendanye no kurasa kuri kiriya kibuga cy'indege bishobora kuzagira ingaruka, bikaba byakongera guteza umwuka mubi. Hanyuma kandi nkuko bigaragara, Afurika y'Epfo yemeje ko igiye kuvana ingabo za SADF mu butumwa bwa MONUSCO nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Hanyuma kandi ndakubwira ko umuherwe Aliko Dangote yasuye Burundi ku nshuro ye ya mbere. Mwese mbaye ikaze, kanda subscribe niba ubwa mbere ugeze hano kugira ngo uwabire bazajya badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu urabisangize ku nshuti zawe. Abasesenguzi benshi bakomeje gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse hari n'amakuru by'umwariko akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara avuga yuko mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko bya leta ya Kongo, cyane cyane ku bigo bya gisirikare, ingoma zamaze guhindura imirishyo, aho abasirikare bakomeje gukora inama z'urutavanaho. Byerekana ndetse bikanashimangirwa ko kandi mu gice cya Kindo hakomeje gutegurirwa igitero, ndetse mu gice cya Kisangani nubwo cyarashweho nahanaho ngo hakomeje kugenda hategurirwa ibitero biremereye cyane, yemwe hakiyongeraho ibice bya hano muri Uvira ndetse no mu Burundi. Ibi bitero byose ngo bishobora kuzahurira ku mujyi wa Goma, bikaza ari nko kwihimura ndetse by'umwihariko no gusenya imbaraga zose n'ibikorwa bya M23. Bamwe mu begereye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashimangira yuko ibitero bya M23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani byaba byarababaje ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rwa leta ya Kongo, ibyaje gutuma rero ibikorwa bya M23 nabyo bishobora kuza kwibasirwa mu buryo budasanzwe. Byemezwa ko kandi mu gice cya Goma ariho nimero ya mbere uruhande rwa leta ya Kongo ruhanze amaso, ahashobora kuza kwibasirwa nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Nubwo ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe ndetse kitaha nta ndege zikigwaho, byemezwa ko umutwe wa M23 ukifashisha mu gutegura ibikorwa byacyo bya gisirikare, ndetse uyu mutwe ukaba ukomeje gushimangira ko uzakomeza guhangana n'uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kubangamira abaturage. Ibi birahuzwa n'ibyatangajwe n'umuganga w'icyamamare ku isi n'umunyepolitike Dr Denis Mukwege wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Kuko bigaragara yongera rero gutangariza amahanga impungenge zikomeye cyane ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, aburira ko ibitero bya drone byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane ndetse n'intambara zo muri aka karere k'ibiyaga bigari.
mu itangazo yasohoye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2026, Dr Denis Mukwege yatangaje ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo kwa 31 z'ukwezi kwa mbere rishyira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026, bikibasira ikibuga cy'indege cya Kisangani, ahantu hafite agaciro gakomeye cyane mu bya gisirikare ndetse n'ubwikorezi mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibyo bitero byagabwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Dr Denis Mukwege yanagaragaje ko ibi bitero bishobora kongera kubyutsa umwuka mubi hagati y'ibihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari, kandi ko byibutsa isi amateka mabi y'intambara by'umwihariko zayobiguje aka karere mu bihe byashize. Uyu muganga uzwi ku rwego mpuzamahanga kubera igihembo cya Nobel cy'amahoro yanenze bikomeye cyane imvugo ya leta y'u Rwanda ivuga ko ibikorwa by'ingabo zayo muri RDC ari ingamba zo kwirinda. Yanashimangiye ko kandi amategeko mpuzamahanga atemera intambara yo kwikingira mbere nk'uko bigaragara, kandi ko igitekerezo cyo kwirwanaho by'umwihariko mbere y'igitero kitigeze no muri cyemerwa n'amategeko agenga umuryango mpuzamahanga. Yibukije ko amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye ONU abuza gukoresha ingufu za gisirikare hagati y'ibihugu keretse habayeho rero n'ubundi igitero gifatika cyemejwe cyangwa se by'umwihariko uruhushya rwatanzwe n'inama y'umutekano ya ONU. Muri urwo rwego Dr Denis Mukwege yagarutse ku myanzuro ya ONU by'umwihariko umwanzuro w'ibihumbi 2773 wafashwe ku bwumvikane busesuye ushimangira ko ubusugire n'ubwigenge bya RDC bigomba kubahirizwa, ugasaba ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo bidatinze, kandi ko by'umwihariko nta mananiza, ndetse ko imitwe yose ya gisirikare igize ihuriro rya M23 isenywa burundu. Mu gusoza, Denis Mukwege yasabye amahanga gufata ingamba zikomeye zirimo by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse no kugerageza kubuza abategetsi bagiye batandukanye nk'uko bigaragara, cyane cyane gukomeza gukogeza uyu mwuka w'intambara. Kuko bigaragara by'umwihariko kandi yamaze kugenda ashimangira yuko by'umwihariko amahanga agomba gufata ingamba zikomeye cyane zirimo ibihano bikakaye ku Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa barwo kugira ngo ibikorwa bya gisirikare bikorerwa ku butaka bwa Kongo bihagarikwe burundu. Yanagaragaje ko kandi kudafata izo ngamba byihuse byashobora rero guteza iturika ry'intambara rusange mu karere k'ibiyaga bigari, bigashyira mu kaga amahoro by'umwihariko ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Dr Denis Mukwege yongeye gushimangira ko kandi amahoro arambye muri RDC ndetse no mu karere adashobora kugerwaho hatabayeho kubahiriza amategeko mpuzamahanga, gutanga ubutabera ku byaha byakozwe ndetse no kureka inyungu za politike n'ubukungu zikomeje kumena amaraso muri aka karere k'ibiyaga bigari. Aya magambo yaje kugenda atangaza yerekana neza buryo iki gitero gishobora kuba cyarababaje ubutegetsi bwa Kongo, ndetse kikaba gishobora gutuma leta ya Kongo nayo ikomeje gutegura by'umwihariko ibindi nabyo byihishe ibishobora kuza gutuma rero intambara ishobora kuza kwaduka mu buryo budasanzwe. Mu gihe umwuka w'intambara rero ukomeje kugenda ugaragara, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yamenyesheje by'umwihariko ku mugaragaro umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres icyemezo cya guverinoma ye cyo gukura ingabo za Afurika y'Epfo by'umwihariko mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Hamwe rero n'abasirikare barenga 700 boherejwe muri Afurika. Aboherejwe Afurika y'Epfo iri mu bihugu 10 bya mbere byatanze ingabo nyinshi cyane muri iki gikorwa cya ONU yari maze imyaka igera kuri 27 ishyigikira. Iri tangazo ryerekana iherezo ry'uruhare rurerure by'umwihariko rwa Afurika y'Epfo mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri RDC, aho manda ya MONUSCO yagiye ihinduka hakabamo rero kurinda abasivile, gutabara ariko kandi kwishora mu ntambara ishyigikira igisirikare cya Kongo, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane. Nk'uko Perezida wa Afurika y'Epfo by'umwihariko nk'uko Perezidansi ya Afurika y'Epfo ibitangaza ngo uku kuvana ingabo mu butumwa rero bwa MONUSCO bigamije kongera gukomeza ndetse no gusubiza ku murongo umutungo muke by'umwihariko w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo SADF cyugarijwe n'imbogamizi y'ingengo y'imari muri iki gihe. Gahunda yo gucyura ingabo izakorwa rero ku bufatanye n'umuryango w'abibumbye, kandi biteganyijwe ko izarangira mu mpera za 2026. Nk'uko bigaragara, Perezida Ramaphosa kandi by'umwihariko yashimiye amashimwe ya Antonio Guterres ku musanzu by'umwihariko igihugu cye cyatanze
mu gihe kandi yanashimangiye ko Pretoria yemeje gukomeza umubano usanzwe ukomeye hagana Kinshasa ndetse no gushyigikira gahunda ya SADC Afurika yunze ubumwe na ONU zo gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Kongo. Mbashimire mwese, dusubire mu kanya.